Sudijski kolegijum dao je znak glavnom starteru da pripremi start učesnika 7. kasačke trke. 12 učesnika se priprema za start. Ono treba to spokojno. Start 7. kasačke trke upravo je pušten. I u ovoj trci pratimo oštru borbu za vođstvo. Vođstvo preuzela Kuda Star, vozač Branislav Mukić. Na drugoj poziciji Alejandro, vozač Dovijarski. Na drugu poziciju sada se probija Dalton sa vozačem Roža Laslo. Na četvrtoj poziciji Maja sa vozačem Karolin Sečenjem. U vođstvu Kuda Star, na drugoj poziciji Dalton, treća pozicija Alejandro, četvrta pozicija Maja. Nika Boko se probija sada i bori za četvrtu poziciju. Iza nje Fatima Beo sa Markom Gajićem, potom Fila, a Monte Cristo, Happy Day i Dona Darija. Kuda Star vodeća, na drugoj poziciji Dalton, Alejandro treća, Nika Boko četvrta pozicija, na petoj poziciji pratimo grlo Fila, vozač Anđel. Spoljnim delom staze krenula je Nika Boko sa vozačem Tijanom Križanović i nalazi se na drugoj poziciji. Kuda Star dalje vodeća. Alejandro sa Dovijarskim se priprema za odlučujući napad u ulazku u ulazak u ciljni pravac. Biće ovde velike borbe, nekoliko grla pokušava da ostvari što bolji poredak. Alejandro, Fila, Kuda Star. Alejandro prvi, Fila druga, Kuda Star treća, Monte Cristo četvrti, potom Fatima Beo i ostali poredak.